Yengbirebo punampu Sharatchandra Sharma Impact News ki manhuna taram noksari. Ngasi manhuna ki topic se vote mamang da gadi handaki 2017 election mamang adai da gadi yamna kanna campaign da kaida yam launaba yam ngangnaba topic ne framework agreement se matamam da di kaisu yawde kaisu loisandri haibagi tangkak tuni lermi se du hojik temu framework agreement se final stage ki aroiba shaklon norpo matam tanja aduga kari yoguri kai yoruduri kai si loina bak masi chap chana khangakpa oirakpagi phibam duni aduga final stage yore haibi wafam sing si kayam sumbajano loidorob jala naksalab jala kayam walib jano hangai di sumisam chan wari chanara bani aduga loina na Manipur ki chief minister na hayeng se tang kunipan se all political party ki mifam kauri basi maram se karigino agenda dadi sabchana clear mukti oidaba male hojik phawda madudi Manipur gi oidiba hoju ki phibam haibani phibam singsi kari phibam leibadagi all political party me se pak ti kaudabani and plus handa ke sarkar se hek pairek ngai tagi ihan hanba all political party ne tangkoni pan hayengi dum se pangthok ko doriba se kayam maru oiba jano taseng swai sisu framework agreement maram orakanda kahol habi matang duda khana janaba tanjane Langjin Biriba guest singdi agi yet think tan phambiri se L Sotinkumar Secretariat Member CPI Manipur State Council le Tamo Sotinkumar butaram noksari aduga Tamo Sotinkumar gi oida Langjin Biriba se KS Debabrata Spokesperson Manipur Pradesh Congress Committee ne Tamo Debabrata taram noksari aduga yeta thangna phamini jari se Professor S Tiken Chief Spokesperson BJP Manipur Pradesh ne Tamo Tiken su taram noksari ihan base ai khaktana sum tabam ti sum tanari top state ki handakti Manipur khaktana tana framework ki mutang selak pakana top thang le state sing Assam Arunachal Pradesh sing so lam sopoyaro hebagi mamang sing ki thokhiba thodok kya sing da event kya sing da yarum draba so handaki framework si loisalak pai matang swai da di kanna lam son ba yaro se yamna kanna lobui tanja duni Tamo Sotinkumar aduga town Debabrata Tamo Tiken ahan be question se taseng na framework agreement se Aroiba stage yore eka heavy film se tamo summa bjala aduga Manipur gi tamo chief minister honorable chief minister na hayeng makoriba all political party mesisu masina maram orakanda political party sing khangna no bagi tanja sing lahong no bagi tanja du ena ko bujala haiba se tamo Tiken chap mandi thamjage masigi wahang se aduga yan ham se tamo Tiken kumbip tai tamo mase yam thu na bagi Naga peace talk satari basi yam tu na magi solution namada la ani hai basi koi punamang na tanare adi sepong da karita khabar kagas ta te news agency punamang te koi tare swai sita wari sanagadur bu group ani siamane NHN IM ki kangbu naga represent tawriba aduga amana government of India segi ani se laina ba sai sita Next year, I am going to get Tamipa, Monopami, but the sweet at the social media, the Karita Madamada. I am official of Magna Tragasu, Madupanta Tadoropa. Some Nakanda is a comment of India, the Prime Minister and another Quaki ruling party or Ripa then Amisana. Not a Home Minister as Natna. Tarigum the Kahelo is hyper. Sondagina Sigana Pakan Purani, Sigana to Torne, Pangada Haina Banina. So I sit Tariba, Koipuna Magnatra, Masashida, Soholiba State, Koipuna Maxika Puninda, Nasiki Paiba, Koisukari Torokata Gesika, Dr. Hibasi, Powner, Betanzam, or Baitari. I don't know, Madam Sam the Sumasi, actively Canaraga, Mogi Philip to say, come and Koiba, Dugalaba, Sami Single Bakan, or Tom Tammy. At the Garunasal Giso, even State Home Minister Oriba, Kerejusum Samagna, Hariba, and say Arunasal Gil, Lamiji, Boxhop Yarawesi, Tammy. Aduga I quite so quite again a long mistake when you have that. Madam de Quagil, Basaruxi, Machine, but measure portion de Moina, claim told you to the Yaubanina. Aduga I quite punda so keep a mucklay. Madu de Kainobo, Barkis and Betanda, quite article, say the Yauba, I just see it and also Toropagi Saki Punamo to center that Libanina quite state, you carry the lake of Tobanina. Quite a Kanaru say. Karigumpa say Paret Manung Shida India Mapanda, Sakipati Natraga, Manung says that Anopa, see alignment assessment got Toki Kokraga Kogi, states interest as Fokatra, Hypokini Pibum, Quidusum Paula, Masi constitutional protection Peter by area with Benina, don't power to Adum Power.
adubu masai sida se government of India da nik thisana sai authenticated oipa adugumba statement me ama PDC home minister ni prime minister ni te le me am se karigumba Debabrata te neighboring states in city interest ko ka ta kai ga ta chale kilometer to haina so da le ko kam bu so ko je tu phang do ne ko je tu so do ne ko ne matam ko ne se yang kai ne la lo ko si je to kan tu phang do ne ka ta sa da thado ko ni se ki marak ne ko na ai di kari wera ka ta ge ha ba gi ni pai ba ko puno mak se phau na adu issue si su te rajniti ko ba thak tu gi mathak da lai thram ni na sikene ba raji kana bu puno mak si gi mathak da lai ba issue mani na si gi kan o sense ta ko na yam serious ho na koi tawuk tra di phare ya tawro ne na traga e karim hai da su ma ya jani ne pham le di ha da na do ai ko gi pun da phau da su adam du gi khonje le ma yai ho ba ma du gi motum hai ho ba hana hai na lak pu gi mathak ta lo sil ka da tanja su amuk su hai ho ba ma du gi dar ka leiram gani hai da na ai di sem na khalam ga da ma le I don't know all political parties ki meeting si ko ra ga ko pun ma ki sab ma na ba motam do ba koi wafam pure hai re ga maduna wari sana ka da ba samasi ke koi gi ni hai na thamba gi da ma tai gi ko ru ne na khali okay taung so command kari mo thamini yan han ba se final stage your observer framework agreement du ga hayeng ma ko ri political all political party mit se taseng na framework da agenda o jori ta jiklei ba kano sei da ekoi gi wakalon tin yana da ba chief minister na hayeng si yam emergency hoina political party में आपकी all political party की meeting में को बस मरु है ना देखो ये हदक RN रबी का नगा ग्रुप तरुण को वही साना बगी मतांग सही था असम की मैं कहते कि तो बस स्टेट नगा ताबलम से असम अरुणाचल प्रदेश अरुगा ते मैं आप फोंदों करी बा कोई टेरिटोरी इंटीग्रिटी दा अचोब चैलेंज में लाए बदु कहन बे यारो है बगी वफम लाख पा अस्वाय देसु अदुंबा एकोगी वारी सानरी बसिना एकोगी इंटीग्रिटी दा चोब चैलेंज में लाकदरा है बगी अकी बसि फोरकपा तंजामन सिना मरम वरकांदा hayeng chief minister na all political party meeting si kawrakanda lakadaba maru oiba agenda se koi center da punna party mayam na kanna pressure ma koi territorial integrity kahen beya roi haibasi punna haibina si haibagi mapung oiba madugi ware lakadara ai pawde adu loina hojik lai report si ekoi de yami binary reports Mr. RN Rabi lai Dimapur mau miyam nu ko mai pokumdi nagasing apun ba unity se masi dei da kai ma khan gi kahen be yaroi masi punna khat kada bani haibugum ba maduda masana tar Manipur gi su Assam gi su Arunachal gi su mayam sing sigi lei ba tongan state ta tari ba naga gi sinau sigi mayam sigi apun ba ma maduda moina mangyu mangdo madu phajana mangphawna ladra ga haibu sigi aki bisi dum barabar lai अखोई ने सुमारा मरकता पार्टी की साइट की मिस्टर RN Rabi तेंखांग क्या उन्हें करे स्वाइदा करीब मखरे नगासी की दम के कोई तोड़ दबी आ रही नहीं मोहन तालिब दाबी सही जाए अधे में तक मैं आम खंगरे सुप्रा स्टेट बॉडी की ऑफर में आम पोकलक पर स्वाइ लाख का द अखोई की हुजिक तोंगान पे नगासी को इबले पामा मधु ऑफर ले रहे हो सा अधु को हुजिक ये भारत की मनुष्य नगासी को इबले स्टेट चौबमा नगाली अदु हजिक्ति बदु तो कांदा नागासिंग ओइबो ऑटोनॉमी पीना बो वफम सोबला अदु लोइरना अखोई मणिपुर द नागा लै असम द नागा लै अरुणाचल प्रदेश नागा लै अदुबो मोय ओइबा तोंगान बे एडमिनिस्ट्रेशन अम पुरक बो वफम लोम द लाग तारगदी अखोई इंटीग्रिटी द काइद्रे हाइबदी यारोय सिगे अकीबस मयाम पुनम याम कन फाउने अदु रिंगा सिंगरांग याम कन स्वाइदा अखोई स्टेट की यूनिटी दा चौबा चैलेंज अमा सिना लाकदर गा है मैम सिंह अदुगा चप चान हाइब तारगदी ngasi सोशल सिस्टम से दा अनुभव सरकार अम लाए मोदी जी की सरकार अम लाए एक सरकार ला पका दा 2015 दा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट of साइन तौनरे हाइदना हाइब तम दा साई कोई याम जाति के तापी नागासिंग माइके जगदी मोइन तालिब दाबी सिंग फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मनु द लोइन यावरबने सि मोइन फुदुक जरी बने
अदु मदुई पाखुम दो भारत सरकार चाप चाना इते याउदे हाइदो खुमसु ngomde अदु लेना मणिपुर की इंटीग्रिटी दा चोब चैलेंज अमा लाए है दा मरक मरक मियान प्रेशर पीरकांदा प्राइम मिनिस्टर की साइड की होम मिनिस्टर की साइड की पाखुम अमा मणिपुर की इंटीग्रिटी कहलोए हाइरगदी अदुबु संगलिब थबकती ngamdari wafam de akhoi integrity sokpa ya wafam mayam sing se he yauri wafam dona miyam da phaune aduna CM na honorable chief minister na hayeng si all political party meeting ko si kauri simaksu mayam da kai bakha phau akhoi ju phauji akhoi party CPI ma ke leiba ki integrity da choba chele jab le aduna sason toriba अखोई की बीजेपी ना मान लो शिंदे आप पोटो मधु की वांग मधु ले रहे अल पार्टी में आंसू पुल्ल का दे अखोई की इंटीग्रिटी गांग डबी दंग तक कहीं नौकर तो वे अब तो मिलने लगी हाय इधर कोर को मीटिंग ने ना कोई दी सब चार फाउजरी है मधु तुम तो कोई यावगनी ऐसा मु यावगनी कोई पार्टी लीडर सिंह यावनी अदु लोरे ने कोई पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी याम खंगी अखोई की इंटीग्रिटी की दमकता सब चार तो जरी बो मणिपुर की अपन बंगा नबुदम तौजरी पार्टी सिदी मदोम मथक लाक्सगे कोई चाप चाना तौजर को पार्टी में अदुना कइदोंदि सो कोई इंटीग्रिटी काय बथबक सिमदि एको सुक्तौ तौलोइ से सिदा कोई चाप चान लेफ्ट पार्टी में ओके तौरेता मरे केदी ब्रेक से खरदी वाटी वाले ने दुबो टेक्निकल साउंड की प्रॉब्लम लेबदगी ब्रेक से खितंग लोखचरगे दुगा मथंग लाकपसे ब्रेक की हंदरग लाकपसे तामुतिगन सेम क्वेश्चन दुनि लाकजदु तामुतिगन खितंग सेम सानबगी मतम दो खरयाम लोगी रोसनि सम थारे खदा खुमननबगी ब्रेक की मतुंग दा इम्पैक्ट न्यूज़ की मनु हुने यंगबिरिब पुनमक खुमदा थुन पुदुन लाक्सगे इम्पैक्ट न्यूज़ मियंग तादुन लेबो ब्रेक की मतुंग दा यंगबिरिब पुनमक को अमुक तराम लोकसरे ताउं तेपदा मतम लोगबिबते सेम क्वेश्चन नि तामो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की वारोशन नक्सल अबजाला दो हायंगी पॉलिटिकल ऑल पॉलिटिकल पार्टी मिट नम कॉल तौरिसि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट नंबर मोर बजाला असे ओइदने न खन मरन दे मामा के लास्ट वीक था मखाय मुक्ता आरएन रवि कनाडा लाकबा नागालैंड लाकबा खोटपा मैम लोई उबिरे को अद मानसु पोचिल कनो से एक कंक्लूसिव स्टेज म लेबगी मोंग दु फोंगदोखरे अदुगा इखोगे कनाडा नागालैंड मफम स्टेट के प्रजा सिंगना वहीदा हुजिक हदक इस लोशनबा नत्रगना लाइक वहीदा इटर्नल फोर्स है अखोई फ्रेंड होइगरा इटर्नल फोर होइगरा हाइजे आरेना भी लाकम फेरखरनेबा अदुगा टेंशन जिदि यम वांगे हरि अदुगा लेदिबा बैकड्रॉप आइदा इवेंट खरतंग थमजगे 18 जून थोकिबदुसु 2002 की दुसु एनडीए मतमने 2001 से एनडीए मतमने विदाउट टेरिटोरियल लिमिट अमु यू टर्न तोबको अदगी लेटेस्ट लाइसिना हारिबा अखोई मणिपुर बीजेपी लेड गवर्नमेंट के सु एप्रीहेंशन याम लेरंगनी हाजोंग सकमास के मा सिटीजनशिप कनोदा यूनियन मिनिस्टर में लेना अदुगी स्टेट टू द थक ऑफिशियल पुगुंबा अमुक यू टर्न अमुक तौबा हुजिक असम दसु बांग्लादेश लाग हिंदू 40 लाख अमुक नेचुरलाइज तौगे कनोमा स्ट्रेटेजी में लाइबो खोलिबो पुनमक्सी येंगगदी एप्रीहेंशन दे लेभम थयबा बीइंग ए सेंसिटिव गवर्नमेंट अदुना गवर्नमेंट सी खक्तना मादे लेदिबा मागी पार्टनर पॉलिटिकल पार्टी सिंग दु गाक्तन के थेंगबो ngamudongina मणिपुर की बॉडी पॉलिटिक्स सिदी पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट तौबनी मदु कौरगा तानबा हाइस्ती एप्रोप्रिएट ओय अखोई कांग्रेस की मतम दुसु दुम तौगे मसे मयाम जे पुन पुन समिनबगे कनो कल्चर मदुम सागा चखरबने मतम दुदा अदुना मसिदि दुम तौबम थोयने खाली अदुगा अखोई की पार्टी के सु अखोई मतिक चाब लीडर सिंग सतन फजन रिप्रेजेंट तौगनी अदु अंगम बिथाक तन सपोर्ट तौगनी इशू से अदु कंक्लूसिव स्टेज दे योबम तो हिदे योद्रे क्रा योने माजे बीजेपी की सु पिक ने पावर गे होजे इधर 2019 मुला कदने देन इट इज अ चैलेंजिंग टास्क अर हुजी लो सलोग दे श्री विभागी सही ने कई ने लेरिबा पीरियड मैम जनी यंका द अखोई दे सुंगाई लास्ट 1997 की 4 अगस्त की रैली दे ngasi फौजे कंप्लीट 20 इयर्स हेल 20 इयर्स से अखोई क्योस दम करी तौरी नो अखोई जी चाफुट पगी लंबी दसु इचंग चंगसन दगुम तौ प्रोडक्टिव सु ओइदगुम तौ पॉलिटिकल स्टेबल सु ओइदगुम तौ इवन लंबी फाव 20 इयर्स दे कम सेम गम दे आरिबा प्राइम मिनिस्टर मतम दुदा Hujik Prime Minister Oibiribna Laga Manipur के vote को मदई थाउम नतर तरुपियो जिरी लबी लोशन गया निगम दृश्य circumstances हेक्ता गमदा पोट अबने अदना बसी ओइबम थई हाइबा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मतंग ओइबम जु थई अद कौरी बसिसु एप्रोप्रिएट वन खनजे ओके कौरी बसे हुजिक फोटे एजेंडा से सबटन क्लियर विद्रसु यस
framework agreement ki chap tana oigani haibagi thajabuduni hosi phau ledi se aduga information su December phau gi manung da loisan bagi target ma lei hai okay 2017 gi loidringai da nagai su se loisalakpa matam koirabai suni yes karigumba moi issue post toriba makai de su loisanin bagi apamba son le mane aduga laiba tanja se if not now then never hai film dune matam 2017 loisalakpa mathang sei dadi Nagaland sum election thengna doribni hai risi demand se moi civil society organization site su election mamang do loisang gadam ni tra di vote to ho yaro hai mi sam nai kan taw tiken ngasai gi hujik sekanda ning nik larok pot tanja duni lurok pot tanja duni aduga chap chaba all political party gi su stand ama chap chan nei ri hai bu center da utning bagi phibam do lak patagi all political party mi che ko mali aduga haying ko dori ba khana dori wafam su soni yaro kani hai bu wafam su tamo su yabiri aduga laiba congress su CPI gi su loin yabiri tamo chi phawd mendi tamo kitang amu mamangi kari gi assurance sing khanar ag hai tai tamo and 2017 election mang da campaign lak kanda level se yam wangre even prime minister gi level da gi su manipur gi adwa su tum framework ki su se dum ngangnei congress BJP ga kanna election gi kari gi mamangi campaign gi ngangna saknab da lo yawi issue achaw moina adwai do prime minister la kan assurance pe madudi framework no more kan da manipur gi khoi gi territorial integrity da ahungom ta leiro aduga framework agreement si da kari su mi painingai oidi ha se assurance pe tamo even after the formation of the government Rajnath Singh lak kan sum haibi framework agreement no more kan da manipur gi interest sopam ta leiro sum barabar haidi hai tamo swai the pe assurance sing kitamo adwai du dain khan bada praja sing choin thajarang maning khali prime minister makna baw hairamina adu makna su BJP mamang da ta thoki de mong da kunma thoi karin tamo adwai gi assurance ki validity hai tai tamo sunai de bajala sinta madu lebam gi prime minister na ngang ba adu lebak tu home minister na ngang ba hai ba wasi lal hai de potman tu gai hai de ba natra ga madu amu haira maga mamuk toba mu haira mamuk toba madu gi hongto hongjin gi yamna twist toba ya ba dugum ba ki thak tu de leinati aduna adwai du phawpati ai thodok pat sing na ngai te na khalli maram de khoi da hojil lei ba challenge te khoi puna mangna yam ba na khanari se manipuri territory integrity kai do ri pra kai be yaroi ade gang bom ne thugai do ne khoi di saga ka to ne hai ba ki swai ba gi stage ta khoi myam se group nai na re harer ga mana ngam level da so pangai da haina raga issue si kano mo sum sat laga lei bai wadana adu ko taseng bai khoina yamna in depth yang ka ba pot ti territory integrity natti haina itilaw maram jawjik lei ba stage sai sida territory integrity is no more an issue ka su kai ba pot natti si mati akoi pun mo khanga ba pot mana are khoina nung sa thiri city in due course sidai sa lak pa wari sanari ba sina ko na kai rak pa ya ba adugumba phibam sing yauki gadra adwai da koi section bagi darkar lai ab suppose nga sai koi ke CPI ge koi sotin na panbi ke badum hain tawtana aduna supra state ke har pata ba panaga ke har pata ba natre har ga ada gorkhaland autonomous status ka har pata ba sigum bal lai ga di koi na koi ge political history si yengu ba kanda natra ga 6 schedule kai na haisilak pata ba ai koi ge siga sana ta ba idea koi gi se mam company to need 22,327 square kilometers ki almost 90% is single lam ne lemhori ba 8% sikakten have valley gilam se ado single lam le 92% 6 schedule si pithoer ga lemhori ba 8% sina mu general loitana leiri ba se sita 6 schedule kum ama amu tali haidana pisilati koina khangba da north east sem gi state punu mu se yamana 6 schedule na traga karino autonomy khara dagi loina in due course oira ki ngakta ne Nagaland ge history koi myam pun loin khang minari tuni yam pikraba subdivision ani khakna koima ga makok sum ga leirer ga gi khara leirer ga je nefa gi twen sang hapsi lega the 6 schedule den salai ga chehini phum ki manung de state ul oya aduga amusu sigi same thing se ate asam da ki punna leram ba sidagi anu ba state sum oirapa sing se masung be line to oi khibani na koi in due course housing territorial integrity se intact lai haiba simati koi masimati loina tum thaja ba ki su kai te ha adu in due course kai ru ya bagi lambi ma phachil lamati madung mai khongdang ma yanari ni haidana appeasement ki policy da either say government ki side ki natre harga kanu ki side ki maram di machida ko ni yeng ba yabam lai ab maram di say NNC laram badagi sumadu mu loi karga dagi court mathang ka loin tawna lo kan da 1980 de ne se na mu linkale ene se ndo mu ani thono mu kai re hoji di mari manga thono mu kai re
अदुबो हेक होबदगी लाइब मागे सोवरेन कंट्री अमा सागननबगी मंगमा ब्रिटिशर लरिंगेदगी हौरपदुदगिना अदुदगी सु मथंग मथंग लाक्तना सुम से मसक्सी ऑल ओलगा आइदी मागी स्ट्रेटजी से होंग लाक्पसिदा हौजिकती से तारीख मरीदा 2015 अगस्त की तारीख मरीदा फोंगिबा कनो सिंगदुगी मतुंगिना हारिबा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट सहिस्ता आइदी यूनिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया से कनो सिसु नागा सिसु इंडिया न खांगे अदुगो लोइना लालोबा कांगबो सिंगसिनासु इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की मागी लेजरिबा प्राइमेसी अदु कनो दुबुसु यारे अदुगा सहिसा फ्रेमवर्क कनो सिंगसे कोई फिट तौरेरगा लारिबा हे स्टेक होल्डर मयाम सिंगसिगा तानरगा खनरगा करिगोम तो सोहंदन कनो सु तौनी हाइबा पोट लाइकिबनिना हाइसे अहोबदगी सोवरेन कंट्री दगी नंगसी भावबद नागालैंड की स्टेट अमा मुक लागा मथंग मथंग लाइसे होंगैबा सिंगसि येंगदी अखोइदा हौजिक प्राइम कंसर्न ओइदिसिटी टेरिटोरी इंटीग्रिटी नटेब in due course territorial integrity kairap yaba atugumba say which may lead to bifurcation of the territory of the state in due course adune ba yakoni section ga dori sit okay and advice sit sit khoi si atugi depth to bausi yauna isat sakna dana asuma pan sa ista ba amana phange territory integrity kai dore amana phange ka heloi amana phange khoi di lawrani natre ga ifan angang sing sigi thak si dai sira social media da sanari bangang sing thak su panghai da haiba सोशल मीडिया अंगांग अमने फेसबुक ता थागलग पंगी देरप नत्रगा कनानो मना यामना क्रेजी ओन पंगी देरप दुगी पाखुम दुमु प्राइम मिनिस्टर न पियम थोकते है अदुग हारिबा पाखुम दुमु होम मिनिस्टर न खुमफम दि थोकते है मदुदि अदुगी लेवल यामना नेम एटमॉस्फियर मद तौरगा लेबा पोतुना अखोय दबति याम प्रोवोकेटिव ओइरगा सो तौगदब थबक तु अदवाय भावगी थाकते हाइतर कदब सुनते है तो अदुना अखोयना सेक्शन गदब सी यामना डीप रूटेड ओइबा यामना कनो तोबद लेबा तुंग पोतुदा खोइना खलहौरगा तुंगी यामना फार साइटेड विजन हमगा लोइना तहौद्रदी मणिपुर ngasi थोइबा प्रॉब्लम पुनमक्से मतम मतम दु थोइबा दुगु मतम दुगी लीडर सिंग दुगी फार साइटेड विजन वालकपदगी ngasi दी लालोबु इरांग सो दुदगी थोले मर्जर की वासो दुदगी थोले मदुगी ममांग दसु दुदगी दुम थोइ स्माइसुम थोलपदन हौजिकती एटमोस्ट केयर लोग दो पोत मने करी ओरा कतके हाइबदु याम कुमना येंबई तजादु योगै हाइबनि सम सम दाय kan तावरते लाक्सगे अदुगा मरोयन तावते गेन थंबिरिसि पिरम्बे एश्योरेंस इलेक्शन की करी कैंपेन दा इलेक्शन की मतुंग दा कइदा पीगिबा होम प्राइम मिनिस्टर के लेवल दगी होम मिनिस्टर के लेवल दगी पीगिबा एश्योरेंस सिंग दो होजि फो दुम थाजै थोइदोंना टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की मतंग ददी काइनिंगाई लेक्ति हैबि वफुम दि पलि तामो टेकना ताम देब्रता मसिक इशू सी हेक लाकपा नागा इंडो अखोगी ना एनएसएन गा दगी इंडिया सेंटर का वरी सानबि मतंग हे लाकपा लोशल अखोई मतंग लाखान दा दुम निकपसे दुम ngasi na han बनते तामो ममंग रेम निखरे मरकता से दुम चंगा चिगम नरगा लेबा तंजा याम यावखि अदवाई कादु द सेंटर सु दुम कांग्रेस पानबा स्टेट सु कांग्रेस पानबा सु प्राइम मिनिस्टर के दे साइड की तामो दुम थंबी एश्योरेंस याम थमी तामो इवन रिसेंटली हजिक बीजेपी की थमी तामो तामो तिकन हाइबिदिबा एश्योरेंस सिंग से अदुम मदु की वैलिडिटी दुम लेबा जानी अदुगा लेवल दुल थमबा एश्योरेंस से प्राइम मिनिस्टर न ngang अदुगा यूनियन मिनिस्टर न ngang से कोई थाजबम थोई मदु पाकपा हेतो होंगदब होंबा यागदो मानदे तबुदबु इन ड्यू कोर्स लाकदब मतम सिंगदा फ्रेमवर्क ता करिगुम खरदि यावखिबा हुजिक मक्तदि सोक्तब मानबा अदुबु तुंग तारकप कांदा सोलकप याबगी फिबमदु कुपना येंगमिनसी अदुगा कुपना येंगदब यारो हैबगी स्टेंडु लौमिनबगी मखक नंबर मोर कांदा पॉलिटिकल ऑल पॉलिटिकल पार्टी की करिगि मिट को फाम सितामो कई वफम थबिनिगे सुनिता दिस द गेप हम तंबि उबा लेदिबा स्टेट लेदिबा गवर्नमेंट से बीजेपी लेड गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट ने अदुना ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग से कौद्रिंगैदा कौबगी द याम फरे कौद्रिंगैदा सेंट्रल द लेदिस बीजेपी गवर्नमेंट ने स्टेट का तानाबम दि चांगे कांग्रेस की मतम दि तौकी यूपीएससी के माय कंसर्न होम मिनिस्टर दो कौरगा दुम ताने यारि अदुगी मतुंग इन तानाब दुदे यारक्तर कांदा लाइक होगी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ना सिदामरम दा फोन दा कन्ना हाइबगी वारी अदगे आदा चटप कांदा हौगला लापई वारी मागी साउनबगी हाइतारे स्टेट का सेंट्रल गवर्नमेंट अमा चमाना ओइजरगसु पार्टी म ओइजरगसु स्टेट की इंटरनेशनल लुमकपनिना अदुमाइना तौनबा मयाम सु लेबा अखोइना खंजनिगिदी ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग से तौद्रिंगदा सेंटर ना स्टेट ता कंसल्ट तौरपगी स्टेज दु लाब्रा लाक्तब्रा कंसल्ट तौबसे इंपोर्टेंट यारिबा अदगी सिग्नल पुनो फंगदोइ अदाई पोतुम तंग बीजेपी दे खंजनिबा अदि मखा डिस्कशन से नुआइनबा क्लैरिटी लेनबा ओके तमो एक्सपीरियंस दे लेरे को एक्सपीरियंस टू दी ऑनर तौदोनी प्राइम मिनिस्टर अमना होम मिनिस्टर अमना हाइवे स्टेटमेंट होइना पीखरबनेबा इज अ गवर्नमेंट पॉलिसी नेना ओइरबनिना अदुगी फॉलो अप ता करिगुंबा कंक्लूसिव स्टेज अमा यौरेना अखोइना लौरगदी अखोइना प्रिज्यूम तौरबि चुमबगदी चुमेना से लौबु ताबनि माइ सीक्वेंस मयाम दुना अदा सेंटर ना यूनियन गवर्नमेंट ना स्टेट ता सिगुंबा अमा लेरे हाइबगी पोती मणिपुर खक्ता नते अरुणाचल सु एट द सेम टाइम असम सु हाइबि बताबनेबा
moi loinamak moi gi government oirabani na madu gi stage do leigibra sina khangjani ताऊ Tiken spokesperson ने सरकार मकी मुहूर्ती ओइद्रसु तामो स्वाइसे करी नॉलेज लेबी तामो ताऊ देव थम्बी वफम से कुंबिना अखोइना political party पुन मंगना अतरग मणिपुर द लेब मणिपुरी एक्सेप्ट कोई नागालिम सेमनी है थुगानी है कांगबु सिंदु खाइदो खरगा लेहौरी कांगबु पुन मन खालिसि टेरिटोरी इंटीग्रिटी काइबे यारोय हाइबदुने अदुगा टेरिटोरी इंटीग्रिटी काहेलोय हाइसुसु असोंदगी अथॉरिटी दुना प्राइम मिनिस्टर ना नत्रग होम मिनिस्टर ना अदुदा यामना आइडी full authentication ngang bawa amane aduna swai sida sida id swai sida di thodok pa yam seriously singna bana targa ki ba sei thodok na id muso na hajari sin adwai de ka su thodok pa le do aduga mo adagi si tawtore si lai pa hai ba ki tumai haira ang ta ba manti maram de khoina han ma si ki tamak ta mangjo no ni section sa ba mangjo no na kari gum ba da adugum ba da khar twist taw ki ba kho ki ba la ga di madu puno tu tawdana ba na khoisa le binari ba punamak se से तो political party तो मागे तोंगान बा political party दे affiliate तो बा याव जबा तोंगान बा मनी लेबा की interest अम तो बनी ना अदो आइदु दai खोई की support म थमहु बा दरकार ले से असम द तौरी समायना सर्वान द सोनवा ना हारक बा कोई तारे अदगी असम की से कांग्रेस की लीडर ना मोई की कनु द हारक बा तारे अदुन मरम मोदनु फेरेप लौरे same thing अरुणाचल द तौरे तो माइ तो मणिपुर सो तो लो फय न खले अदु गाय कोई न सिरै सिदा हमने हेंजिन न खंजन दना नत्र हरगा मसे लरिबा पोटु दगी हेना जे नुंगाइ तबा द मैम पुनु मकी पुंग द पेन दबा कदोल थोबो थोतो वाथोक से कोइना मल्टीप्लाई तो बया आईडी से काउंटर प्रोडक्टिव ओहेन बया बा पोटु सो खोयम कॉशियसली डील तो दरकार ले अब अरे प्राइम मिनिस्टर हायरा मोइना खाली होम मिनिस्टर हायरा मोइना खाली वारी साबसि दसु अदवाइ भाउकी सिक्से कोइन स्माइ तो तोरेन होय ओपिनियन काइनो से मसे कौरा मोहेन खाली मरम दि अदुगी हारिबा पोट सिमक्ति I see the out of sin oire haina bhaw I loaning ab I mot ya tamo khoge husiki thambiriba opinion du da state government na mase ka na section jabagi mana so the highest CM so high state government closely monitoring the peace talk adugi careful oibudu di appreciate tawningai ne khoi thaganingai ne ani subada husiki separate administration bagi poch di masri constitutional oidabani na Rajiv Sikri hanage ambassador Burma da oiramba ma Thailand so oirame hai aduna Indian Defense Research Institute na akhoi NGO mai tare moi diplomat retired diplomat singna semba organization amada 2014-15 da mana article mi akhoi gi kanu se notice ta tawri basida marui na Manipur gi issue aduga NSNIM gi peace talk ki matang da aduida mana thambasi oithokpa ya base my opinion da akhoi gi body ama territorial gi question di yaudaba adubu naga gi oiba natraga XYZ any community amagi education, culture, customary practice to the body masamapudi yae within the constitution. Masi hanazo 2019-94-5 the agi naawring agi engagement amadazo when have it khang tanaba mogi marakta ngangnab su tagrabne aduna masigi poche Rajiv Sikri gi poche ujiksu Delhi da humming oil that is the only way out but the separate state ma sorry akhoi separate administration ma state ki list ta yauri bidu gi pbd union government ngamdabani na Madugi Manung maybe like in a same in Nordistan Council is mina body must separately have some of customary practice, culture, education, the Yabum to a Kale. Adumina Yabum Tope, Adu the Tower, they the Tamang say Yamba Tamoteke, significant with the mina. Later on the day, territorial canusis, Yaunadum, Magi, consolidated or body must have Australia, there's the way I Khana mina hobagi tanja duni sam na kan all political party mit ki baroi ba kan oi jorsi tamo sotin karim kan da akoina territorial integrity matam du ki panba center state singi le ba maroi na center gi mihut sing maroi na la ka ne ka hello hare kan de khoi se dum kairo do romani ha ba gi dum khara mi pai na su mi pai na ba khara phaba tai tamo lahu gon to ngi da lahu gulim char kan da lahu phobagi control to bi film ni tamo likewise assurance Congress na bu sarkar paigera BJP bu paigera natragana chungjin na sarkar bu egera hek issue hek lakpa kai heloi haibe assurance piba guli hachaba hek phaba swagi stage sum illaga sum leiba damo aduga tamo Tiken ngasai panchu ponbigi madudi article 3 Indian constitution gi article 3 gi matung inadi India gi state nung dele jerwe state sing say anytime khudong chaba sing yenga kanda state ki boundary sing si amona yekpa yaba redrone to yaba realign to yabi phibam di constitution yaba piri haibi ni tamo ki CPI do ngasai gi political party CPI simaroina
yam chap yung na state ki territorial integrity di lepi hebin tamo isam sam hai kan da aina swai da lakchaning base article 3 na maram ore kan da aina phana pamasu aina phana assurance period su tamo chingnabam di technical ground di yabam le na dum chingna dori ne ba akhoi aina mu lakchaning se tamo swai si territorial integrity kai be roi hana lawi muta article 3 se particular state like apik pa state manipur gumba duga topa manipur gumba na pik pa singjuleri swai sigi oidadi moi se amuna leng ba roi kai se akhoi constitution da hapai mathok ta ba hoi ana ai pot se seida hojik akhoi gi wari shanari pot har december so selak pa ye hebi pot amasu le ko ad mapung da di maru oina akhoi gi territorial integrity da manipur territorial integrity da kahen bea potumati oiroi maram di naga gi su si handokre ba asam gi integrity da kai bea potu oiroi ba arunachal gi integrity da kai bea ba wapu oiroi ba adubu moina pami bedi naga tabal lamsing gi apun ba tongan be administration ma lei wasai pe pongdong na re si maru mieng si ne ba sina hayamu bakhata na khoi gi integrity da choba challenge ma lak pa ya ba gi tung yo phim lak pa si ne le aduna sigi wafam sei da tongan ba administration ama naga sing yo ba ama pora kanda handaki december da aroi be agreement madu yana bam por en lower se sina leipak sigi datra naga yo ri ba solution madu obi yaradra sini acho ham lai di final solution oibe do ekoi party ba kai di madu oibam sto thok dem power maru oina ekoi se le si naga gi su se masi phana kui ri su ba ama maru oina khoi gi hek simul commission lak 1946 adai da naga tabalam sing si british ki crown colony no le jor ge na to bo taja le gre adai ri ana gi dre adu amuka su 1947 soida ekoi gi December ki tarik 13 manung da naga tabal lam sing se masi tongan lam oi 100 di ekoi bharot gi to ni ga ba dung la khre adoi da November 30 1947 da ekoi jana neta na to MDU da meeting ko the United Front sem ba phom mayam lai khre si sang bi ityas ma ne ba amuka su ekoi gi sei da 1948 soida ekoi gi Manipur ne Nagaland ekoi gi kano Tripura ne Lusai Pahars ne sina sigum yam si pula kana purbachal lena se mane to bo seida ekhoi gi integrity kai be yaro hebe tingra bada madu gi sor problem lai gre sumaina mathang lai me am sing sai mang da haina gre adaida hujik sina mayek sira tai di manipur gi apur be sakdam se masaida naga gi solution nama problem hona matam da ekhoi gi apun masi kahen badi yara roe siti bharat sarkar kange ab aduna ni Manipur ki integrity di kai roi haidana BJP ki president jo haire Bharat ki prime minister jo haire adu lena kahen basu oi thokte hai adu luri badi hujik lai wafam di hujik maruina aina sai mang sai pe thamja gare koi gi ojasing thambi gare maruina koi naga sing gi koi gi integrity di kahen dana Arunachal da leba naga sing Manipur da leba naga sing Assam da leba naga sing makhoi gi damu tongan blengak lo nam le ni hera di kam do ko akhoi integrity di kai dre adubo tongan moi gi oibe education da culture da tradition da adagi di natural resource da kari da ya ma to bodu gi adu le bharat sarkar na tongan ba ko state si samnadana makhan kaya gi program ayam lokthrak matam da akhoi integrity si kai ri bra kai da bra wang se ne lak to ri si achong challenge ma ne ba si mi pai na ba se loi phang na re aduna aina amuka samjala ko thamjari di sumaina to ba solution mayama lak ba sina naga gi problem si solve torodra sigi ona teina ba da khoi gi amuka tongan ba su mayam la ne ba naga ga adu len tongan ba jati khoi le yu sing sing yana da ba ka do mayam la ne aduna hujik wafam di kai noi bu khoi gi hujik bharat ta shakti pai ba BJP lead to NDA governments magi political system mana poreba apamba aning baduri kai noibu maroina neo liberal economic policy sidaba capitalist part of development yam yang na pukat pasine ba sigi system ji makada kadong de su
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯩꯊꯣꯛꯇꯅ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯩꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯔꯤꯕ ꯂꯩꯅꯥꯗꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔꯅ ꯅꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯊꯥꯕꯗꯧꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯊꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯔꯠꯇꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯉꯥꯛ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯧꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯁꯥꯡꯉꯕ ꯆꯍꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯊꯥꯗꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯌꯥꯝꯁꯤꯕꯨ ꯆꯤꯡꯗ ꯑꯝꯇ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯍꯧꯗꯦꯕ इवन नगा इसिनाव सिंग मरक्ता ओइबे याय सिंगी प्रजा तोंगान तोंगान बा लुचिंग बा कया ओइबे याय सिंगी चाखल खोंगथांगी सेन्या मयाम सिंगसे लौथोगा तंपाक्तो नुवाइ थोकपा अदुग लेन सिंग दर चाखतबा सिंगी डेवलपमेंट प्रोग्राम मयाम सिंगसि मियोइ खरगी मखत लोइ ताबा सी सेंजाव पाइबि नीति मखादम थोएबा अदुना इशू मयाम सिंगसि पेंदबा मयाम चाखतबगी अदुग लोइन मोइगी तोंगान तोंगान बा लम क्यादा पेंदबा मयाम सिंगसिगी हाक सबसाइड तौरनबा मोइ पेलंद्रिबा सेंजाव पाइबा कांगबुसिंगदो नागा लीडर सिंग नत्र कुकी लीडर नत्र एनी को खोइ साइ तंपाकिसु बैते लीडर हाबे अदुबो मोइना मुक हुम कामसन बनायबा तोंगान खोइ तोंगान तार फनी नागा सिंग ओइ लेपाम सेव फनी खोइ तंपाकदो साइबे यावेबा चाखतबा मयाम सिंगदुगी प्रॉब्लम मयाम सिंगसि तोंगान सॉल्व तौनबगी वाफा मयाम सिंगसि अदुना लेडी पोर्टी हुजिकी सोशल सिस्टम से कोई पार्टी में नहीं या मरो सी होंगदोक तो यार होय ngaki oina sum mitrang torkan ngaki oina sum ubei wani adu ko lena ano sarkar am la hedna adu akoina uridi hana palam sarkar duga ngasi pali sarkar se kaim to khena beleite soida bjp lead to government am la haiba som the hindu to gi karigi khara khitang kaino khara tapsalak bai wadane aduga system di ekoi bharat ki capitalist part of development da sathariba khongjeng ase hen yangjen bai wan okay now tiken aduna sathariba yare hai now tiken la isi yes naga gi su duga naga tok sing kai sing changkhelak phusi tamuri sang china not only bjp gi matamda tawkhiba adagi congress lakhiba adagi center da upf ki karigi upf gi kari sarkar leba khopa adu bjp mu ledi tamo the whole system se tamo sotin thanbiri se BJP सरकार दी लाखती लाख रहा नौबा दुगा हाना ले रंब सिंह दुगा इशू हैंडल तो बसे तो मन माने या दुगा सेंजाव पाइबरोम सिंह की करवाई दा स्वाइदा इंटरेस्ट इरोग लोगबा दुगा स्टेट मचा सिंह कम्युनिटी मचा सिंह इशू सिटी ngang की मित्रंग छाने है बसे तामो याबी निंगब्रा कमाई रिएक्ट तो बनी यानिंगते मदे मसे मियेंगी वानी कोइना यामना अदि लिमिटेड होइबा कोइगी कनोम ग मियेंग अमग अमी टांग तरु खकी समूह सु मारग हाइना बदु माइना आहाइ बदु गैति लोइन चुमी अदुगा होलिस्टिक कनो दु येंगा गति माने लोइन मक्सु लालिदना अदुना अदुइ दुते कनो हाइ तो होय पॉलिटिकल पार्टी के एंगल दगी हाइना से हाइ बदु पंगाइ हाइना बै वानी मदु याम सांग मतम अमगी नैनब दरकार लेना खाली आइगोन दौजि फाउजरिति से कांग्रेस के कोइगे स्पोक्सपर्सन एगो देबरतसु अदगी CPI के लापेरिबा कोइ होया सोटिंसु आइसु कोई लोइनमक्ति टेरिटोरी इंटीग्रिटी से कोई मोट मानरे कायरो हेबसिम सु मानरे हबो कायबे यारो हेसु माने कायरो रोय हाइबगे कोइ द थाजब सु लय हबो अदुग लोइन लोइन नाय कोइ द मुक समान फावरसिसु तुंग द कायरो कदोबा अदुगुंबा से कोइ ngसाय हंजन से पनरे से सुप्रास्टेट काइन हारगा यामना कल्चरल काइनो मगी भाव त काय लाहलबा नत्र हारगा पानागा काइन लागता बा सु माइन लागता ब तोरगति मसे तुंग द कायरो पय हाइबसि बाउ सु कोइ माने हबो मालूम जैसे कोई वो देबरता सु सेम कनो तो तुम हारे अदवाजु त खतंग हेंदो हेंजिन अतगी अवाद पा खर तौन बाय तोंगान बा मनी स्वाइ भावसो कोइ हुम लोइ माने हब सरकार की सिस्टम की कैपिटलिज्म नत्रगा दुग कम्युनिज्म नत्रगा सोशलिज्म अदु अदा हाइ बदुना से तोंगान बा कनो बद मदु याम चाव बा इशु म सोइ बनिना स्वाइ से मिनिट खर फंगी सा हाइना बसु यारोय अदुगा प्लस मसी मयाम सुम खना बता से पेन किलर म थारगा अनाब म तम हंग हक पोथा हन बायना आदि सरसजन स्वाइ बिरे तै स्वाइनरे मसी तसेंबदी मागी ओइ यामना परमानेंट सॉल्यूशन मा यामना कनो तोबा मा लाख नत्र भावदसु कोइना साइगी औबदगी लोइ भाव येंग तारगति मसी हाइबदी फजदा बनी अदुबो से हाइदब यादब फिबम मना सीज फायर तौनो की बस NNC की मतम ता हाइरो अदगी सिते हाइरो सितेगी 2001 दगी सथरे अरगा ngasi भावबदा सथरे ब कनो से हाइरो
नत्र हैरगा अदुदा यावखिबा फ्रेज अमा खको विदाउट टेरिटोरी लिमिट्स हाइबदुगी मदु अमुक डिलीट तौथोखिबगी वाली मयाम से सुम येंगा हुजि फावगी रियलिटी दी येंगदी पेन किलर थाबनी हाइना लोबुतुसु टेकन फॉर ग्रांटेड टेक इट फॉर ग्रांटेड को अदु बाउसु तौरसेबा अदु मशीन मरम मोइदना अखोइगी एदी इंडिया की यूनिटी द काइरेगा ट्राई सॉवरेन स्टेट में ताने ना होरम बसुगी मपांगन से लेस देन 25% फावदी हंदा हले आइसिम दे कोइ लोइना तिजिलदि खंगना मरम देसे 10% कलगा यामा चोगो फोर्स मो रम बदुना स्वाइसे चंगसिल हम तुंगदि सिदै सिदा सागी लेस देन 25% की मपांगन हंथरदना मोइसु करावदनो कोइ हिंगदोरि सेना सर्वाइवल की सागी एक्सिस्टेंशियल सिचुएशन मदुगी स्ट्रेटजी म लौरक्तना तौरपसी जो कोई खंगने अदु मसे फिबम ने यादना कोइ सुमाय ख लाउथो खोतोप सुंगांग पोसिसु मी खरदा मु मदुना आदि खरे लीडिंग कनो म ओहेंदना कनो तौदौनिना साइ एरिया का सियाम हाइडिंग द पोटम ने हाइडिंग सेक्शन में मथोकता याम सेक्शन मथोकता है आइनदी कैनों खलगा गांगबा साइड कैनों खंगरेदी लुदो मोले हेबनी कांगबु सिंगदा सुमनैना बद मोइना खंगोय दब मोइगा सोनु पुरमक्से लोय हायरगा मदु रिकूप तौखिबा याबकी चांस अमका पीबसु लैबनिना बा थैंक यू तामो जता मतम से लोशलमिना तामो कितंग अरोबेसे तामो तिकेन मतम लोबिरे अदुगा तामो देब्रता अदुगा लोशलखदा तामो सोतनकुमार लोशलखपैगी कैनोसिनि तामो गेस अनि योना मरुयना हुजि फाउदि लोइन फाउबिरि तामो सम सम नारे कांदा होय हुजि फगो इंडे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी काइबे वाफम दु लेगेदो मानरे लैसु लेररोय हाइबे वाफम फाउबिरि दु कराइदनोमा तुंगदा काइरक पयाबा इन ड्यू कोर्स से तामो तिकेन याम तोइन पंबी तामो सोतिन तामो देब्रता दुना इंखालिना अखोइना सुम खंदोइसि काइबा या हरकनबगी पोटमना सुम वखंदा सुम लेबा काइरक पयाबे फिबम मसि तामो काइबे याबा फिबम मदि सोइना हापसलकदोइने ngasi makti uroidoriba khallegadi urotoriba damo adoi फिबम दुरा पॉइंट ने पॉइंट कइनो डिमांड तोरिबा हुजिके लेदिबा ग्रुप अमगा इने सेन आई एम न लीड तोबो ग्रुप अमगी दिया गवर्नमेंट को वारी सानदा आई एम क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट दो अखोइना खंगेरा खंगोइरा कंटेंट दु दि लोय हाइनर पोनेबा लो खंगा पोनेबा विजिबल लोयरमनेबा अदो ओइदिबा पोसे ग्रुप अमा पेन गदौने ग्रुप अमगा याना गदौनेबा पेलिबदुगा पीबा ngamiduga ani du yan manara kan yana duineba aduda casualty oirisi grievances laise dosa da doisi assam ne manipur ne nagaland ne ko sorry arunachal pradesh ne ki territorial ki limitations ma ki boundary du ki wane laise aduda pen ga doriba group sigi pen abida makta chahi sogam sang na thari ba tok asida moina peloi da ba close da hoina maduda khoi leirani ne lepuchi adui zone du da khoi kamaina assure to duino NSN IM mayamna panarabnina amachung GUI ge agreement da yanagaduisi agreement si yanaduisi NSN IM ne pela khaktaneba mana pen be abagi element khargi manung da factor khargi manung da territorial integrity migon gi lawdraga di moi di peloi dawri lamje moi Assam Manipur amachung Arunachal gi lawdraga di nagata lam khara khakta orisu punjandraga di maroina Manipur gi punjandraga di mujhe peloi dawri hidai da khona Manipur territorial integrity sugai gairo na 100% assured tong leidoi se kam zone da zone of consideration leidoi no ba ade question de je yana factual question ne base base answer leidoi ba bonam ne ba khoi da sigi zone ji da khoi leire bu je akhoi ne hairi hu ji khoi party hum na so prime minister na so amana so mun bayam loi assured tawre we are very confident akhoi territorial integrity so ka hayeng solak pa ya ba tap ti pai ba ya da khudakta adu usu kon na di madu कोइरगा पाइरक तो पोत द अमुक सु सोंगे बा खोइना अखोइ अदुना ai हाइजेने अदुकी कोइरगा पाइरक पया बै फिउ मसे तामो ai हाइजेने ने सिनी अखोइनि सिंगनबा पुक्चेन सेंगदबा खरदे दुम याव खरदे दुम लेबा लाइक से इवन सेंटर हाइरसु NSN की डिमांड तो लेबनी सम सम हाइरका सि नेचर क्योर की टाइप ता अखोइगी होजिकी ताम दा योग क्योर हाइ तारे ना को सम मतम मी मगी मागी लाइफ की स्पान दा सानबा पोट में तौबदन ओलिबजे दिस इज नॉट ऑनेस्टी मसे तौरोइ दबनी ओके तामो सोतिकुमार डेमोक्रेसी की सतब जब तौर सो हाइजखरे मरोइ होजिक लै स्टेट याम सेन हारगदी सेंटर ना होजिक अनौब गवर्नमेंट से लाप कांदा मरोइना अखोइगी नागालैंड सरकार पाइरिबा पार्टी सी मरोइना अखोइगी NDA की पार्टनर मने शक्ति पाइने होदन पोइ मनुंगदा नागालैंड सरकार की अपामबदो मदु खर फंगनबायना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट वफम से पुखरखिबा मने अदु हुजिक ले पोस्ट सैदा याम सेन हारगदी डिसेंबर लाक्तोइसे स्वाइद मयाम संगना कोइ लाउनरने बतौरने हाइनर सेंटर दा कोइ इंटीग्रिटी दा दुजायना अदुबु मतम की यानना बंगा अदुम लेथोक लेसिन तौ तौदुना अदम यानना पोट अमदम सटखिने
aduga tung koina leipak sigi oiba ekhoi gi oiba unity da kaida mayam phajana porpa ya lambi di soi oi roi maram di sa haijagre hujiki system se da kaida ngoi su ekhoi gi praja miyawi gi oiba ningba thungdaba kya singse naga gi oyo maite gi oyo amagi oyo mayam panamuk se mi kharana moi khudong sa phangna phona bada makhan makhan gi tat pat tosan bane abo aduna ekhoi system change tongri gi soi ya roi hai possible ekhoi gi stay na lai Okay, thank you. Tamu Sotinkumar du tamu Debabrata du tamu Tiken ngasi MPC News do lak du ngasi gi Manung na semba pung phan bida mukta ain lo selak kodai kai khamnu jer guest om pu am kan khrum jan ngasi gi damakta MPC News ki Manung na matang solution jena batan ja ja ule du lamdam se tholu ba thodu wa tho kya gi marik sum report ki damak MPC News mi yeng ta du na review